Otok Krk nam je večini poznan zaradi svoje bližine. Tokrat pa smo ga obiskali prav s posebnim razlogom, zaradi gastronomije. Kuhinja najde vedno nove načine, kako avtohtona živila pripeljati na krožnike. S čim se lahko Hrvaška pohvali, kakšen poudarek se daje na kulinariki in kako se najlepše predstaviti turistom? Pa evo, ja sam ispred kluba Gastronovo do sada odradila jedno 160 tematskih skupova. Međutim, ovaj novi izazov sa otokom Krkom dobili smo mogućnost i edukacije i koordinacije sa gastronomskim manifestacijama otoka Krka. Naravno, u suradnji sa turističkom zajednicom otoka Krka i sa 7 turističkih zajednica koje se na otoku Krka nalaze. Domaćini su nam bili 20-ak restorana, odnosno 20-ak okusnih punktova za koje vjerujem da su uz prekrasnu prirodu otoka Krka, uz njegove potencijale, prirodne, povijesne, prelijepe vizure, da od okusa vjerujem nadam se da ste vi tako nešto doživjeli i da vam se svidjelo. Domača, lokalna jedila postaja še popularnejša. Mi isto tako volimo i na nove načine pripremati jednu te istu namirnicu, inače bi svi imali isto. Naravno da treba poštivati autohtona jela i koristiti se lokalnim namirnicama kao što je lokalno maslinovo ulje, šparoge kojima je sada sezona, hobotnica koja se tradicionalno ovdje rukama lovila po ovim plažama koje su bile niske, a nakon toga sušila za zimu i danas priprema kao vrhunska delicija jer je se suši. Riba iz ovog kraja, jančići koji pasu tu posoljenu travu, sir koji je nastao od tih jančića koji su pasli travu sa začinskim biljem. Pršut koji je također karakterističan za otok Krk. Znači, puno je tu detalja plus tradicionalnih recepata, a s obzirom da mi nastojimo svakom od restorana pomoći da nađe svoj identitet, odnosno da ga podržimo u onome u čemu je poseban, uz ono šta priču o svom otoku. Svako od njih ima na neki način, to ste mogli primijetiti, nekakav svoju priču, svoj karakter, svoju temu i svi su puni okusa Krka, opet drugačiji u prezentaciji. Dražen Lesica, ki nam je postregel z mariniranimi kvarnerskimi škampi, osličem v juhi po receptu njegove babice in jadranskimi ligni, polnjenimi z lovkami sipe, je dejal, da je kulinarična dediščina otoka Krka plod stičišča različnih kultur in običajev. Šolani gastronomi danes na otok prinašajo ognjemet idej, okusov in vonjev. Vsem pa so skupna avtohtona živila, ki na naše krožnike prihajajo v novih oblikah. Krk Food Fest Okusi pomladi bo obiskovalcev v izbranih gostinskih lokalih razvajal še do konca maja.